hlekana Afrika Dzonga hlekana mixero mganalona FM na kuhlekanisa kulonga ngisela station surko inungu tmina yatsana kubila wara ya 12 na ku Afrika wabula mina ni khalanga Pat Mathebola ni warisi mato jimwa xithango maxingirtano wa jaja na makuna lawa ndandadze na mutlhaeka ko viva bafana viva loko bafana va hlangana xipano xa Nigeria kusukala le Free State hila ntlango lowu nga ta urko eka sukuna na motla mixero mganalona FM ina kula kutela ka ku ita utwa twini le ka mganalona FM tlango wolo na kona ku Afrika wa vulavula timhaka ti tele mixero wa mganalona FM kambe ke ku tlakuka ka economy ya tiko ra hina statistician general senga maleko ta byela ku GDP kumbe ndlandlamuko hambi ku ri ku ngoka ka economy sifambe njani ka kotara ya vumbirhi hindlela le leswaku tiko leri ra tikomba ku ri tiyili na mitlhontlho leyi va ku hlangana na yona masiku hinkwawo ku fana na loko wa xitata a kha phuza na skalani ive swi vona ku na mitlhontlho leyi nga kola tikweni ane ku na byela byin'wana byiniwa ngopfu vavasati hambileswi hi ntumbuluko ka byi nga fanele byiniwa vavasati hi mhaka hey loko se va vitwile va hey va tikhomele vo macici kambe ikhonomi ya tiko ya Afrika-Dzonga ri fambisa sweswo na yona hi ku loko u languta hambi ku ri na mitlhontlho yo tani ya tiyisela yi komba ku ya tlhelo ri veri ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi kombe ku kula hikwalaho ka 0.9% ta twa ku 0.9% leyi ti suka ka mani ka kotara yo sungula ka kotara ya vumbirhi na swo swiyenge leswi nga hoxa xandla ka ku ndlandlamuka ka ikhonomi leyi ku nga va ku ri swi statistician general Senga Maluleke va yime ku lunga ku lota bula na hina loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani lowa namuntlha hi ndlela yoleyo timhaka ta ku kwetlembetana lowu hetelela ku va ko exikarhi ka vahlampfa na maAfrika-Dzonga kumbe vanhu vo matikweni le handle na vaaki va Afrika-Dzonga ku tikomba kha ku ya mahlweni na loko sweswi ku ri na swiyimo leswi hi nga langutana na swona sweswiwani swa ku va Premier Panyaza Lesufi va ringanyeta kumbe xana swi ta lava ku lava tumbuluxaka mikhukhu leyi hi ku kotala ku tsundzuka le Amerimi a soxa ngopfu ku ve na mkhukhu un'wana ku nga ka kumeka ku tele vanhu vo matikweni le handle ku tlula va la Afrika-Dzonga se nge swi swa muxakolo swi fanele swi langutiwa hi vuntshwa ku kahle loko vanhu va tumbuluxa mikhukhu ku fanele hi xihatla va landziwa ku ya nguduvanyiwa va susiwa laya ivi va khomixini ya ndzingano kumbe va khomixini va timhaka ta xifaniso ta ximunhu va ku i vanhu na vona ni tala ku twa wehe ku ri yini ka tlhelo rorolero mingiseri wa Mganalona FM komba ndlela hi ndlela leyi nongonoko wa Afrika wa vulavula kusukusela sweswi fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu mi nga rivali ku ri hi ta va hi kha hi teka riqingho rero ka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 nkandziyiso wehe wu nga hundzi minete naswona u tiyisisa leswaku nkandziyiso lowu ku twala wena ntsena eka nkandziyiso walowo hi ndlela yoleyo kambe sweswi kusukusela sweswi kufika la ka awara ya ka hafu kubile awara ya 12 ni la ku ta twa ku n'we mi khomete timhaka hi ku ya ku hambanahambana ka toho hikwala mi nga koho hungu ro tika hi leri hi nga tshungulaka hi rona namuntlha i ra ku duvuriwa ka xirho xa komiti ya xifundza ya nhlangano wa African National Congress Youth League mahungu yo tika swinene yo chavisa ya ku xana vugevenga se byi fike laha ka ku himpela vutomi a ka ha ri nchumu ka vanhu ke kumbe ka n'we swigevenga kambe hambiswiritano na ri teka riqingho rero hi kota ku twa tlhelo ra n'we ra mhaka sweswo hinkwaswo mingiseri wa mehe endzhaku loko hi ta va hi kandziyela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula kube loko ha ri kaya leyi ku nga va ku kha ku tsanda yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelo nkulu tatani xilowa a ku ri ku veri va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandi nchumu khale wa yi tiva hongoyi kambe a yi tivi na yi tivi ni voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari soko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i homu nyani ya famba muti i ntiyiso yi ta va tano na government of national unity ya hina Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
Hele ka Munghana Lonene FM khoma ndlela ya ku tumikisela mina ku n'wangulo wa wena hi wihi eka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona nhlekani lowu wa Xikwembu mingiseri wa Munghana Lonene FM ni ri timhaka hi totoleto mi ti twile ku ya mahlweni kambe ke mi ri yini timhaka leti ti nga mahungwini swinene leti ti khumbaka khale ka president va vona ka va se va pfuke hi matimba man va le ku gingirikeni ngopfu khale ka president Thabo Mbeki va le ku gingirikeni ngopfu swinene kambe va hetelela va vitana ntlawa wa Maravela wa M23 lowu nge le ku lwisaneni na mfumo wa Democratic Republic of the Congo mitatsundzuka wa Maravela ntlawa wa Maravela wa M23 hi wo wu nga koxa vutomi bya masocha lama ma nga vuya kaya va hunde misaveni se bala va nga koxa vutomi lebyiwani hi vo va nga rhambiwa la tikweni ra Afrika-Dzonga swi pfuxa swivulavula swa ku tala van'wani va vulavula ku hikokwalaho ka yini xiyimo xi hetelela xi va tani kasi xin'wana lexi ni lavaku namuntlha loko hi kha hi vulavula hi timhaka hi hafu ku bela awara ya 12 lava hi languta timhaka leti hi vunharhu ka tone ya timhaka ta vanhu vo huma matikweni le handle nkwetlembetano lowu vonaka ungeti wu nga hetelela wu va koho exikarhi ka mavulavulelo ya Premier Panyaza Lesufi na va khomixini ya ndzingano na va khomixini ya timfanelo ta ximunhu ne yo sungula yaleyo ya vumbirhi i matshalatshala ma nga le ku endliweni khale ka president Thabo Mbeki na Thabo Mbeki Foundation loko va kha va ringeta ku lata vona leswaku ku va na ku rhula loku president wa le Democratic Republic of the Congo va nge te haniti kwalani ni nkarhi wa sweswo mina se ni lava hi langutana swoleswo hi ndlela yeleyo kasi yin'wana lexi xi nge le ku endleni leswaku vanhu va nga tleli ngopfungopfu loko va ri vaaki va le ka doroba ra Joni i timhaka ta ku va xiphiqo xa ku koxa tihakelo kusuka ka vaaki billing system ya doroba ra Joni kusukisela khale na khale yi tikomba yi ri na ntlhontlho wa ala ku hela ntlhontlho walowo vanhu va le ku rileni wo pfuka nampundzu loko koka xitatimende xi ku kolota miliyoni va ku ya yini swi nga tiveki ya yini hi ndlela leyo kambe van'wana va ehla leswaku kumbexani i xikombiso xa kahle xa ku komba ku doroba ra Joni ra ha ri na mali a ni ti n'wimeri yini 0860002543 kambe sweswi a hi sunguleni twa leti n'wi nga na tona wo sungula hi lo nhleka na vaxumi a hi papa palamende ya rixaka a kenza hayi presidente lava va khale Thabo Mbeki va ti fostelela ku nenge hunguta hi ta wu ngheni ku ya va ya tlela xibedhlele va admitiwa loko va la ku tirha va nga wisi loko munhu a wisile hambana navo a ta hi ku tsundzuxa ntsena kambe hambi swi ri tani Sivara a ni hiseke ngopfu leyi a mi vulavula hi yona tolo no la ku tisa switshunxo leya ku dlayiwa ka vamakwerhu na vaakatiko hi swigevenga laha ku nga dlayiwa maphorisa yo tala swinene loko hi languta statistic a xi tsakisi kahle loko mi languta Sivara laha vanhu lava dlayiwaka mi ya languta statistic loko mi chayisa kumbe nkarhi wun'wana na wun'wana lowu mi kumaka wa spare time xa n'wina ku lova va constables ku lova va sergeants ku lova va ti-warrant officers ti-captain to welanyana ti-lieutenant colonel na to ti welanyana lava vakulukumba lava va nga le henhla vo rhuma se leswi vulaka leswaku loko ni vula nkomisa i ku hlampfi yi bola kusuka enhlokweni va dlayisiwa hi yini vana lava vanhu na hi fike njhani la a ni vuli ku khale ka nkarhi lowu a swi nga ri kona ni la ku angarhela mhaka leyi loko ko za ku fa swiyenge leswinharhu xiphoriseni ku fa nhloko ya vuhlori ku fa nhloko ya mafokisi ku fa nhloko ya holobye wa maphorisa va lava nga yimisiwa ntirhweni va ri vanharhu rivalani a ka ha ri na xiphorisa lexi hi fanele hi tshembela ka xona lava va nga le hansi leyi va tsonisiwa ku tirha kumbe ku nyikiwa matimba hi vakulukumba lavanharhu lava xa vumbirhi entyangu loko nhloko ya muti na nhamu ya muti nhloko ku nga papa nhamu ku nga mhani swihangalasa ku fana leswi mi nga vulavula hi mporosi lowu niwaka va ka manana vana va ta xaniseka va nge tivi va ringeta ku pfuneka kwihi va ta za va kumeka ku pfuneka a handle ivi ku ta milandzu mutini sweswi tidokotela ta hi nga ti tlherisela le KwaZulu-Natal ta 121 ti le ku khomeni ti le ku tirheni sweswi hi vuyisela ku madlanga commission loko a ya ku tirheni swin'wanyana se swi n'wi pfulerile ku komba ku tekiwa ka tidokotela letiya ta ku dlayiwa ka van'wamapolotiki le KwaZulu-Natal a ku nga ri xikongomelo xo tirha nchumu a ta ya ku furekiweni se leswi vulaka ku maphorisa lava nga le henhla swi fanele swi hatlisisiwa ku endla swilo mani va nga yimeli swi onhaka
va va proactive ku fanele swi vulavula ku swa mikhuku leyi nga akiwa vanhu va yi vona va hlwela va ku va la ku ya pfuxa vanhu hi tihotlolo ri ta vuxeni a va swi siveli swi nga se endla nkaka maphorisa lama orhaku ndzilo wa makhamba ni ri eka maphorisa lama taka wa college swi nga hleka kwala ka mahungu va nga orhi ndzilo wa makhamba a va ndli leswi va nga dyondzisiwa swona a college va famba hi Police Act 68 ya 1995 na vumbiwa ra va seketela vumbiwa ra 1996 section 205 subsection 3 va tlha va tirhisa swibamu va nga ndli swona leswaku holobye loyi a nga za a famba wa ku Charles Ngakula a ku shoot to kill a hi dyondzisiwangi exiphoriseni ku shoot to kill hi dyondzise ku loko i ri handle i ri ku tirheni hi ririmi ra vadyi va nhlampfu use your own discretion loko i landzeleriwa hi xigevenga xi ta xi khome bangi i nga tlhentlhantlhenki izi ya nghena gojini kuma nga hala ndzhaku na khumbi izi wena gojini i khome thulusu la ka hositara ya wena kambe tirhisa thulusu liya i tirhisela anawini i ta kota ku tsala statement i tiyimelela aka swilo swa vona hi ku ya hi Act 60 ya 2000 ya matirhiselo ya xibamu lava va ka IPD hayi a ko xota mitirhi mi nga va landzeleli ngopfu mi ta tsala statement ni vona lava ka independent police investigative directorate lava tirhaka maphorisa ko va xiyenge lexi nga tisiwa hi mfumo a xi chavisi loko riphorisa ti va timhaka ta wena a swi chavisi nchumu hi ku hetelela swi xiphorisa xi nga antswisiwa hi ku thoriwa ka maphorisa 5,000 leyi nga vulavula hi holobye Khatale hi yitsongo naswona ku za mi kuma ku phorisa kun'wana ri famba ri roxe ku hava maphorisa nawu a wu pfumeli sivara wa mina ku phorisa ri famba ri roxe mi famba mi ri vambirhi evheneni eku gadeka xigevenga pheti khalanga loko a ri xibedhlele mi ri vambirhi na koho loko zi i ri wexe hina va tele ku lako hi ya ka hearing hi ya tenga i lahlekele hi xiboxo kumbe xi tsutsumile hi rhanga hi vutisa ku a mi ri vangani loko kumeka ri wexe se hi humile leswi nga vulavula hi deputy president va ku swigwevo swi fanele swi ya va hi ndlela leyi na president Cyril va tshama va ta sweswi moyeni va ku a va tivi why ku ri na vusiwana tikweni va vutisa vaakatiko swi fanele swi nga vutisiwa hi mani hi deputy president Paul Mashatile a va vutisa ku na 3 state sides of government ku muna parliament judiciary na executive leswi va fanele va ndla swona 100 nkesile swivara khetsile swinene 0860002543 na ri teka riqingho rero andzaka leswi kumbexani loko ni nga se teka riqingho rero ni nga se ya na la vhengeleni ya koko a ni na ta kombela ka MEC Violet Mathe na vatirhi van'wana ku maphorisa leswi na magondweni loko va nga ni yimiseli nchumu a ni nga ha yimi hi ku leswi swo munhu a ni yimisela ku a ni yimisa ku a fika ka mina ku ni n'wi nyika license ivi a teka tsalatsala ka clipboard ya yena ivi a ni nyika license ya ku famba ni ngo yimi bo hi westela nkarhi loko uve n'we mi lava ta ku se hi lava ku yima ku tsariwa ku Mathevula ka famba hi movha yo ngenge hi nkarhi lowu mi hi westela nkarhi loko ri ku wo ntirho wa ko walowo hi ngo yimi a va yimi va hi byela ku va lava yini va kambela ku bele ya tirha ti-indicator sweswo hayi ku ni yimisi teka license ivi tsala na ku yi expire la nga swi vonangi i ni yimisile un'wana laha ve ri mathelemusi ve ri mani vito ra yena rivele vito ra yena laha bele via tolo a khanga fika a ndla chumu o teka a tsala a famba a hi swona va ka yini a hi tirheni loko mi ni yimisa kambani ku handbrake ya tirha kambani ku bele ra tirha sweswo loko ri ku mi lava ku kamba swona hayi ku tsala ka clipboard ku mi yimise Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. loko movha yi nga ri lunghelangi ku famba patwini to kocomoka ti hi tlumba ti hi dlaya van'wana va swi koti no chayela sweswo a ne mara munhu i ni yimisa a ku license ni n'wi nyika a teka clipboard hi luya a sungula ku tsala na ku tsala ku swiya kwihi leswi a nga ni byeli ku ri ku na popiya mi teka vuxokoxoko bya mina byo ni le ku fambeni movha yo nge hi biya kwihi hi ku loko mi kambela movha mi vona ku Mathevula disk ya n'wina yi kahle okay mukoka ni handbrake hi vona indicatela na hala ma swi vona swantswanyana wo swi vo ku va le ku tirheni hayi man a ni tekeli n'wana mi ngiseri loyi ni hleka hayi man hayi vo vo hi hetela nkarhi hi ku swi vulaka va hi yimiseli nchumu vona
Ni yimiseriwa ku tsariwa ka clipboard. Kambe n'wina mi ri. Munge va kombela makhomelo mara hambi swi ri tani mbalabula ntiyiso kwalano ku swo tala mi kuma se swi kha swi hundza kolomuya swi pfaleriwe le ndzhaku leti bonetini leti butini swi hundza vanhu va ha teka tilayisense nkarhi wun'wana movha mi kuma ku himpela a yi ringanelanga mathayere hala ka left hala munhu hala ku nga tshamangi ku driver a ma ringanelanga ku famba munhu wa teka layisense yena a tsala ti-ID number ivi va famba vanhu va xitati xa vona ntsena va hola se a hi swona Dr. ni kombela ku vulavula ngopfu hi le ya timhaka ta vanhu lava nga tala la kaya kumbe vo ka va nga tsarisiwangi kumbe va nga maforini yo ka nga tivekiki ke swi veka tani loko hi languta kahle la ka kwala tikweni ra hina swi hetelela swi nyika problem last hi nga bula kwalani ku lavo fana na vanhu va ti-NGO na valava ti-human rights na swin'wana na swin'wana va nghenelela laha swi fitaku vona laha swo ka swi nga fiti ku vona va ngheneleli ni ta mi nyika xikombiso xin'we loko mo kuma ku maybe ku na case yo karhi yo sweswi ku nga nyikiwa status swa ku maphorisa vo tala va kumeka va kha va dlayiwa kumbe va duvuriwa na swigevenga leswi loko mo cheka mi ya kuma ku maybe ka swigevenga leswi nga xuta kumbe leswi nga duvula swin'wana swa swona kumbe xin'wana xa swona munhu walowo humaka hala handle loyi a nga nghena swi nga tshamisekangi laha tikweni a va nge vulavuli nchumu leswi ni nga swi realize ku ri hina vanhu va laha tikweni lava hi nge swi nge le nawini ku hi laha tikweni a ku vulavuriwi nchumu loko ku endleka swo karhi swi endliwa hi ti-opposite side ya lavo ka va nga nghena va nga ri na maphepha mara lavo ka va nga ri ku na maphepha loko tiko ri teka action kumbe nawu wu tirhisiwa henhla ka vona futhi hayi leswi a ku ndliwi swo ka swi nga ri nawini ku ndliwa leswi nge le nawini hi ku leswi milawu ya tiko yi vulaka swona loko tekiwa action it's either maphorisa ku nga va valava va ndhawu ya xikaya ku nga va van'wana na van'wana lava faneleke va enforce nawu swi fanele swi va na swivulavula so hi laha ni tshamaka hansi ni ti vutisa kona ku ndzingano lowuwani hi mpela wu hi ringanerile laha tikweni na hi ku loko se ni langute sweswo swi ta fikelela vaakatiko va nga ta endla va luza control va lava ku tindlela swilo hi voxe hi ku both loko mi tshama hansi mi languta a swi tshamisekanga a va ngheneleli hinkwako komba ku himpela va le ka ndzingano wa hinkwenu mi vulavalava va khomixini ya timfanelo ta ximunhu impela a ni ngo na hina maafrika-dzonga hina swiphiqo swa hina swi fambelanaka na timfanelo ta hina tanihi vanhu kambe a va tikombi va vonaka ngopfu hi leya case ya le mi nga zi mi vulavula yona last time ya va swidakani leswa swi venge va mi rimile le Pitori loko mi ya kuma swo fana na sweswo loko mo va nghenelerini va vulavula ku ta va ku ri mavun'wa kumbe mi twa va khomenta va ku yini mara a hi nge a va te vanhu lava hinkwavo a va susiwi va fambisiwa va deportiwa ku ya hi nawu a va ta nghenelela va lava ku vanhu valawaya va fanele va deportiwa a va ku langutiwe ku swiphiqo swa vona leswi va nga te swona tikweni i yini ku sungula before va fambisiwa se ni vula ku ka xin'wana na xin'wana lexi tiko fanele ku teka nawu ka xona ku fanele ku va na swo karhi leswi vona va taku na swona swi fanele ku swi fika swi block se na probleme mina ka institution yo fana yaleyo ku swi tikombe nga ku yo rhumiwa ku ya hi mina hi ku a na ha voni yi tirhela tiko kumbe yi tirhela kambe van'wana va ta ku a vo bloka i mhaka ya ku mi fanele mi swi tiva ku munhu i munhu hambi we le Ghana hambi we le kwihi i munhu na mina nun'we wa kwala South Africa ni munhu why mina ni fanele ni exclude about that na mitu thank you ai 0860002543 nangonako eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela nangonako Afrika wa vulavula n'wana mingiselo lo nhleka ukhalanga papa nepokile hipfukile papa hina nchumu hi ngovo epokile akens mina ni la ku angula ngopfu ka leya vahlampfa leyi bothete ka rale tiko le ra hina loko ku nga se ze ku wisiwa timhaka ta vukungundzwana ku ha nchumu lexi nga ta pfuka xilungini lava human rights ali i nawu wa tiko kasi why loko va kha va swi vona ku milawu yo tala ya leyi yi nga kona hi yo yi corruptela ku tiko why ku nga cinciwi milawu kahle swi ala kwihi hi ku loko ni swi languta lava human rights commission engaku na vo i swigevenga
va fanele va dya hi tona tiforana letiwa hi ku vanhu lava hi vo va tisaka ti-drugs hi vo va tisaka mabindzu ka yi nga tshamisekangi va va fambisela mabindzu vanhu lava that's why loko swi concern ti-foreigners va ku hey human rights na vo vanhu i vanhu njhani va kha va nyika swi swo ka swi nga fanelangi ma swi vona ma yi vona marabot Patrick va va dya na vona ene hi vona va va fambisela ku ti-deal ku nga va ku ri ti-drugs kumbe yini ivi se vona va ta hi outdoor ya ku vona va le ka human rights a hi swona swi sweswo va hembe swigevenga vanhu valava a ku cinciwi milawu a yi cinciwi ma swi vona phela kahle corruption yini vukungundzwani ku dlayana swilo leswi hinkwaswo loko ko cinciwa milawu constitution yi sungurisiwa hansi kahle hi vuntshwa swo tala a swi ta yima phela swi swa kona milawu ya kona yi khavhara ngopfu ti-foreigner ntsena kumbexani swo vula ku hi fanele hi tanihi tiko hi languta ku loko hi ya ka njhekanjhekisano luwa wa president national dialogue hi vulavula hi swona tanihi tiko haya a ku cinca vumbiwa lebyi a byi vulavula na leswi yini a yi lavaka swona tanihi tiko kho yi nge pfuki swi cinceni sweswo why loko ku a yi ta swi cinca sweswo a va fanekele va ta ka hina vaakatiko hi ku a ni va hlawula ni xivona why ku fanekele ku hlawuriwa ti-celebrate ni nge vuli hi mavito ku va mani na mani ma va tiva va kha va huweleriwa kwala moyeni eka president ya swilo na lebetile a yi kala ku tlhelela kokwala a yi ya tlotlhovo nga nongo tikhesile botome kova hi tweni mangu emisava awara ya n'weta emisikwini ejohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula kuve loko xiyimo xi te tani a ku na susumeto wun'wana wu ndlaku ku ze swi fika laha MEC ku fana na ku kumbexani swin'wana swi hlwela na hi laha swi nga fanelangi ku swi hlwela kumbexani mi ni pfuna ku twisisa kwalano a swo va ku hlweleni khalanga i right i ku hlwela kambe na van'wani vanhu lava nga kwala ndzi ka ndzawulo va hleketa ku va nga swi kota ku influencer swi ya ka khalanga swi nga fanelangi swi ya kona se vanhu va ka hina hi ku pfa va swi tiva ku na un'wana munhu ni nge vuli mavito ma yena sweswi hi nga ze hi n'wi hlongola ka department sweswi ni nga MEC a ri ka xiyimo xa le henhla la i nga kumaku ku sayiniwini a sayinisa na vanhu emutini swi famba mara swi hindze hi le ka mina mara ni nga vula ku a hi pepejerini swi nga ri swona leswo swi ri swona loko lavan'wana se va swi twa ku mhaka leyi se yi tshamisekile loko hi ku heyi hina hi sayinini na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma ku a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni yi vulavulaka mara evitsi vito rero mi nga ri tirhisa mi ri kuma kwini pepejerini khalanga loko ku ri wa fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana ha harisa tihomu khalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku ti tlhelele hala swi vula ku pepejela sweswo Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Magombandlela lava hi vulavulanyana ka nharhu eka ntsongo hi timhaka leti ya ngeteri hi to ti hi khumbaka nhlekani lowu timhaka leti khumbaka maendlelo lama premier Panyaza Lesufi va nge va lava ku ya endla loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na vahlampfa kumbe na vahlampfa hi ndlela yaleyo se ngopfungopfu ku nga ri vahlampfa kambe ku ri vanhu lava fikaka va tumbuluxa vutshamo endhawini leyi kumbexana ku nga ri ku na mpfumelelo wa ku va endla tano se va khomixini ya ndzingano wa rimbewu sorry bojava va khomixini ya timfanelo ta ximunhu va nge hayi kho swi nge koteki mi nga rivali ku na vo vanhu lavawani va na timfanelo hi ku tanihi sweswi mi vulaku i vanhu mhaka kona se ivi hi ndlela yaleyo swi hetelela swi pfuxa swivulavula swo tala leswi swi nga hetelela swi vanga mavulavulelo yo ka ya nga heli se na sweswiwani na va ku twa n'weku mi ri yini ka mhaka yeleyo ngopfu loko ka mi languta ka timhaka ta ku anakeni
na president khale ka president Thabo Mbeki na vo vele ku ringetile matshalatshala ku vona leswaku va kondletela ku rhula a Democratic Republic of the Congo hambileswi hi ku ya hi mfumo wa DRC va nge haya sweswo va rhambe na va M23 va koho kwala Afrika-Dzonga vayimeri va M23 ndlela yaleyo va lava van'wana va vo va nga dlaya masocha lama ma nga dlawa a Democratic Republic of the Congo ntlawa lowu lwisanaka na mfumo hi ndlela yaleyo kambe vakwa se n'wameri yini mhaka yaleyo okay na timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ta ntshikela lowu nga kona ka doroba ra Joni loko swi ta ka timhaka ta ku koxa tihakelo ta vukorhokeri ka vaaki va nge hayi hina hi le ku kakayisiweni maendlelo ya ko ya na ku huwa ngopfu se hi la ku twa n'we ku miri yini hi ndlela yaleyo kusukisela sweswi ku fika laha ka awara ya n'we nhlekani lowu wo sungula hi loyi nhlekani hi pfokeri boti minjhani n'we a hi lulamiseni swin'wana a ni ngo n'wina hi n'we mi nga hi fonela boti wa mina se yimani mi tshika leswi mi nge le ku ndleni mi sungula mi vulavula mi heta leswi mi nga fonelela swona loko se mi hetini mi ta ya mahlweni na leswi mi swi endlaka okay a ni hetile yanani mahlweni boti wa mina okay a ni ku le a ni la ku angula leya ti-right leyi hi yo yi hluphaku leyi hi mhaka ku ti-right leyi swi langutile sweswi munhu loko a za a nghena leri a nghena a nga ri na maphepha swi vula ku i xigevenga a nga pfumeleriwangi makisi swi vona ka vugevenga sweswo se wa loko a nghena va nga swi hlayi ku munhu loyi i xigevenga u nghena a nga pfumeleriwangi ti-right leti a ti yi letiya ti ta loko se kuyini so onhakile van'wana va lava ku lunghisa ku hayi munhu loyi u fanele a tlherisiwa se ka ha fanele ku humesa na timali ta ku vanhu lava tlherisiwa ku tirhisiwa na ti-tax munhu loyi a tlherisiwa ma swi vona se hi swin'wana swi hi dlaya ku data yi nge cinci na constitution yi ndlela ku yi sapota hala na hala va yi languti ku ti-right a ta ha ri kona loko se munhu a nghena a nga ri na maphepha laha tikweni kambe xivutiso hi ku a ni ngo vanhu va nghena tikweni hi swivangelo swo hambanahambana van'wana va le ku hluphekeni van'wana va le ku va le ku tikiseriweni ku va suka koho na vona va na mfanelo phela ya ximunhu ku ya hi vumbiwa a mu vula ntiyiso sweswo boston mara a hi yeneni ka wihi ku na vanhu van'wana se va kha va hluvuka ni a va ha endli kumbe va teka mali leyi va nga yi tirha va endlisa maphepha kuyi va kota ku va va kona laha tikweni kumbe va ti hlamusela ni swilo swin'wana na xin'wana u fanele u ti hlamusela ku hayi ni tile la tikweni ti se hi ndlala se leswi swi na tirha se swi ni tirhaka hi leyi mali yitsongo leyi ni nga ta kota ku leyi ni tsarisa ku kota ku na mina ni nga hlupheki loko ri mbani ri kona la tikweni mantwisa na meto se munhu a nge tshami malembe kumbe 10 years va koho van'wana va nga na 10 years wa ha na phepha na ringi u ba ti-dark and dies loko a heta a hakela maphorisa mali loko va ta n'wi khoma a hakela mali ku yitsingo ya tetele mani se hi swona swi onhaka ngopfu a swi ri kahle ku yini ni na nandzu ni tile lani a va hlamuseta ku ni tile laha se na tirha hi leyi a ni ti xi hi hlupheka or ku va na something leswi nga ta ku vanhu va ta hi hlupheka va fika va tirhanyana va ku hi mi nyika 1 year kumbe xana 6 months ku mi lunghisa swa n'wina mantwisa hi swona swi ta antswa sweswi ku rather than ku a hi la ku va songola munhu hinkwenu wo fika laha kumbe va kokwa hela a va nga ri va kona laha South Africa mantwisa se swi ya ka history ku fanele hi amukela sweswo human right yi right a yi wrong se mara lavaka hi se swi languta ku hi va tisa njhani va accommodate njhani ka xiyimo lexi va nga ka xona se ho i ndlala a hi lunghiseni ku ri ndlala se swi endla ku yini na tilidara leyi to lava ku ti rhula ka rholo ya ti nga ri ku ndleni ka nchumu na tilunghiseni ka nchumu a fanele swi langutiwe hi mhaka vona hi vona va dlayisaku matiko ndlala a ku na ku hluvuka hambi swilo swi cincina ti-constitution ti cincina kwala freedom a la hi vulavulana hi tolo kwala ka radio ku ha ha ri na freedom mara hi ndzimi leyi ntshunxeko mantwisa na metri bota mina imani twa man'wana 0860002543 hey se un'wana ni rhumela hungu rin'wana se mi la ta ni holovisa hi le tirhweni laha va ka hina na Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM akomba ndlela nongonoko Afrika wa vulavula un'wana i hehla ku ntshame vula kwala moyeni wa lowu ni ku nta mi rhambela lava fambisaka xiyenge xa mahungu twanani ku ivilerisa yini i le ku voneni ka
ka mahungu I vona ku le ku kombiweni ku nhova yi le ku tshweni aka swikhukhuni I ri swi vona ka television se ni la ku pfula ni languta na mina ku ni ta swi vona na I ri vona ku nhova yi le ku tshweni ka swikhukhuni kambe loko yi kha yi tshwa hala ka vo a swi tivisiwa swi vi mahungwini hewa and heta ku mina ni tshame ni ku ene ntiyiso ni tshame ni ku ni ta va rhamba va timhaka ta mahungu la ka nhlangano wa haxi ku va ta hlamusela ku mahungu ya tekisiwa ku yini hi wahi ma fanele ma tekiwa hi ndlela yaleyo tlhaya ya mahlweni a kombisa timhaka ta ku sweswinyana khala eka hi simeka Xitsonga Music Awards na yona a yi kona mahungwini ya Munghana Lonene kambe hikokwalaho ka yini ku loko swin'wana switichi swi simeka swi va mahungwini a yi ta va rhamba ni mi twini minxeramene ta va rhamba va ta hi hlamusela ku va khavara njhani mahungu hina hi tirhi swona hina hu haxa mani amukela un'wana mingiseri loyi a ka ha ri na munhu la 0860002543 I nangona ku Afrika wa vulavula tete timhaka tinharhu leti hi vulavulaka hi toho hi ndlela yaleyo timhaka leti ti kombisaka ku nga va ku ri leswa swa Panyaza Lesufi ku nga va ku ri ku tisa kurhula ka khale ka President Thabo Mbeki ku nga va ku ri timhaka leti ti fambelanaka na teto hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini na hambi ku ri mahakelelo ya swikweleti swa vatirhisi aka City of Johannesburg un'wana mingiselelo Nhlekani botsat bote mi ta ni khomela nyana ni lo paka asayitini so loko mi ta mpfumawulo yin'wana mi ta ni khomela botsat na khensa swinene bote wa mina yana ni mahlweni botsat issue leyiwani yi sukusela laha ka constitution ya hina leya South Africa belongs to those who live in it. Loko ize ifika la itshama kona swi nga khathaleki ku ita huma tikweni rihi na wena muakatiko so ti rights hinkwato leti vaakatiko lava va nga velekiwa kwala South Africa va ti enjoyaka na wena wa ti enjoy so problem ya ku yi sukusela kwala border management authority Home Affairs so i tindhawu to tala leti ti nga involved la so I hleketi ku Premier Panyaza Lesufi va ta swi kota leswi va lavaka ku swi sungula mativa mi vulavula hi mhaka yikwani ya ku ya preamble yaleyo ya vumbiwa bya hina ku swi vula ku lexi mina ni nga lwaku na xona sweswi loko ni nga ri wa la tikweni I ku ringeta ku vona ku ni nghena njhani loko no ze ni nghena se ni right loko wo ze I nghena botsat I enjoy the benefits hinkwato ma swona na swilo leswi swi endlaka hi lava va Operation Dudula a swi tshamisekanga nkarhi lowu munhu a nghenaka loko mi ze mi veka nenga wa n'wina la tikweni leriwani constitution ya la South Africa ya mi protect hambi vaakatiko va hlundzuka njhani kumbe njhani n'wina mi protectiwa hi constitution ya tiko hi ku mi se mi nghenile a South Africa ni vula ku swona ni nge loko mo ze mi nghena la Afrika-Dzonga hambi mi huma Ghana hambi mi huma kwihi se ra n'wina tiko leri se I ra n'wina so lexi Human Rights Commission yi xi langutaka yi langutisa ti-rights that rather than citizenship ku I ta huma kwihi kumbe kwihi yona yi lava ku protecta ti-rights ta wena since yi ri kwala tikweni so loko constitution ya hina yi nge se amendiwa ku va na ku cinca ka swilo swo tala ti-challenges to tala to fana na letiwani ti ta va ta ha ri kona and South African Human Rights Commission I ntirho wa yona yi tumbuluxeriwe swona ku endla sweswo ku ti-rights ta munhu un'wana na un'wana loyi a nga la tikweni leriwani ta protectiwa and a yi ri yi sirhelela timfanelo ta munhu loyi a nga tswariwa Afrika-Dzonga yi ri ta munhu loyi a nga la tikweni ra Afrika mi swi veki kahle ku botsat ku hava ndlela yin'wana leyi a ni ta swi vekisa swona tani leswi mi nga swi vekisa swona se hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka lowu xa ku ni vula ku I ncini xi nga susumeta ku ze ku va na maendlelo ya muxaka lowu ya ku n'wana n'wana nga la tikweni hi le ka vona I constitution ya hina ni vula ku mihleketelo yi susumete yini ku yi nghenisiwa ka vumbiwa bya hina hi ku vona ka n'wena South Africa loko ku va na constitution leyiwani yi lavi ku
accommodate vanhu vo tala for lack of a better word yi lavi ku accommodate un'wana na un'wana ku loko a nghena la tikweni a hanya a ri free. Remember loko hi huma ka nkarhi wa apartheid la vanhu a va tikiseriwa especially vantima. So vatsari va constitution leyiwani a va lava ta vona ku nga ri na ku xaniseka ka munhu un'wana na un'wana the moment loko a ri la tikweni leriwani. Ya no namitwa hileswaku se swi vula ku leswi premier Panyaza Lesufi loko ku ri ku va swi tiva leswi hi vulavulaka hi swona ko va ku vulavula ko ndlela ku va duma a hi mhaka ngopfu ya ku va ta fikelela leswi va lavaka ku swi sungula. Lava swi tivaka veri i ku grandstand van'wana vo va ku grandstandeni vo lava ku duma ku hava nchumu lexi va nga xi endlaka. Lexi va nga xi endlaka i ku va va tikuma va ri palamente or kwele ka vandla ra vona leri va nga ka rona va convince vanhu va lava vandla reriya ku constitution yi fanele amendliwa hi laha yi fanele yi sungula kona. Amending constitution ku ti-rights letiwani ti va limited to a certain extent. Sweswiwani phela leswi ku pfuleriwe munhu un'wana na un'wana ku hanyiwa, it's a free country and swi sweswo swi leader to what we call lawlessness. So we're living in a lawless country. Loko ze va hi ri ka tiko ro kala nawu ku nga ri khale ta fana na kwe va Kenya va nga hetelela va ku vala ku yisa maphorisa kona musi tiko reriya rin'wana ri hetelela ri fambisiwa hi mi vula kahle Botpet kala lava va tiva xilungu veri we are just actually sitting laha. It's a time bomb hi ku swilo leswiwani vaakatiko every day va tshama va ri kwateni leswi endla ku hi dudula sweswiwani swintsongo ka leswi taku. So it's a ticking time bomb. Nametwe thank you Botpet. khetseli boto wa mina khensa swinene ku mi teka xiboho xa ku va mi teka movha wa n'wina mi yima tlhelo ivi mi ku hayi se ni ya moyeni ivi mi vulavula na rixaka veri i bomu leyi ngo loko yo ti ku lo swa ku bum ivi n'wana ni rhumela hungu ku na vahlampfa kumbe vanhu vo huma matikweni ya le handle va nge le ku chichiweni a garachini yin'wana laha Giyani navusiku va ta va ta chululiwa laha navusiku na tswala ra kona nga rhumeriwa la anteku maphorisa va swi tiva leswi ke kumbe a va swi tivi katika a hi amukele n'wana mingiseri loyi hleka minjhani Botpet? buta mina hi pfukeni n'wina minjhani? Pfukeni Ndlovu. Botpet ni kombela ku nghena ka leyiwa ya Human Rights Commission. Ndi yimana nkulu ku va loyi a ha ku humaka sweswi leswi a nga swi vula. Botpet xa ku sungula a hi langutiseni ku South Africa a hi island hi hanya na vanhu na hina hi pfa hi va ti-foreign eka matiko man'wanyana. Ku na vanhu lava humaka la South Africa va nga le ka matiko man'wanyana. Why ndi vula so Botpet? Ndi vula so because Human Rights Commission yi le ku yi dyondziseni ku vanhu va le handle na vona i vanhu a hi swiharhi hi fanele hi va xixima hi fanele hi nga holi timfanelo ta vona whether va legally or illegally lexi salaka i vanhu mandesa Botpet. So na mitwa kambe loko n'wina mi sungula mi tenele matikweni man'wana ndi na ku rhandza ku fana na laha ku ya hi lava nga famba lava nga tshama ya matikweni man'wana. Mina ndzanga ni ya matikweni man'wana ni yo ya Zimbabwe a mi ndli ku rhandza Zimbabwe ene phorisa ri rhana xibamu ri rhana nchumu a mi ndli ku rhandza ku fana na leswi mi swi endlaku laha Afrika-Dzonga. Se loko mi fananisa mi Ndlovu loko mi fananisa mi languta na mbangu wa kona mu fananisaka context. Okay. A hi langutiseni Botpet, a hi langutiseni South Africa ni. A hi ngo hale Southern Africa, South Africa ni nga yi fananisa na USA la ku va na lot of influx. Un'wana na un'wanyani loyi a lavaka a greener pasture ita South Africa. Hi hina hale ka SADC region hi nga khoma matiko ya ku tala hi fanele hi swi tiva sweswo. So Human Rights Commission ya swi vona ku swi nga ze swi huma amavokweni ya vona but va fanele va educate ku ka swin'wana swin'wana swi nga le ku humeleleni leswi salaka vanhu va le handle whatever you do
leyi salaka i vanhu hi nga pfuke ni va treat-a ingaku i swiharhi a hi va xiximeni hambiloko hi na ti-problem a hi ti solvheni mara hi ndlela ya vumunhu hi nga onheni timfanelo ta vona. Se ndzi tsaka mhaka ya Panyaza Lesufi hi mavonelo ya mina ni vona ngaku i langusa leswi vanhu va rilaka hi swona ma South Africa. Se ala ku tirhisa swona as a campaign ya ku ata tlhe ku winiwa back la South Africa. Se swi vula ku vanhu va nga hi vuli nchumu loko va vula nchumu vele ku campaign-ini mi vula ku hikokwalaho ka yini mi nga n'wi tshembi ku Panyaza I've been a ni ri ku n'wi landzeleleni ku ya ka ku tala but Panyaza ingaku i vulavula hi mbilu i sungula a vulavula loko a heta sa ehleketa i populist hi swo vula swona ya i sungula hi ku vulavula loko sa heta ku vulavula sa ehleketa sa la ku rectify swihoxo swa yena o fana fikile mbalula va hambana kambe mi va mi fike njhani ka ku mi ku i populist leswaku ndasani ko yena i rhandza ku langusa leswi vanhu va rilaka hi swona la tikweni se a nghena ka swona se a manipulata sa vulavula ni ta tsundzuka but le mi rimila swa xanguva ni ku tiva ngopfu ku tele ku tava ku fe vanhu hi loko se va gijima va guba matende ku endla whatsoever but i khale va yi tiva phela mi rimi but ko va xindhawa xin'wana xi le kusuhani na hala section 3B hala ku na ti-XX hala ku na ti-VV xi kwala tlhelo ka ndlela ku ya Hebroni loko ya joyina Mabopane highway leyi that access complex i ndhawu leyi va yi tivaka na khale vanhu va tlimbananini they know very well va yimela ku humelela swilo then va gijimela kona ma swi vona so hi nga zi hi lahlekisiwini ni leswi humelaka Bootpet whether munhu illegal kumbe a nga njhani leyi salaka i vamakwerhu wa hina it won't change sweswo vamakwenu kumbexani swi tshikeni kambe mhaka yikulu ku kumbe munhu i le nawini kumbe a nge le nawini kumbe munhu ma ka tiko rihi kumbe ma nga tiko rihi i munhu wata Bootpet leswi mi swi nga ke xi ni vavisa ngopfu ne ndi eka ku tala Zimbabwe ne ku na ndhawu yin'wana va ku vita ti-Lake Sherezi ni fika kuma ku la Sherezi Bootpet ku tale machangani ya ka hina lana va tele ngopfu va kona va ka Ndlovu va kona va Khalanga mi swi veke kahle mi vona nga ri mi swi veke kahle hi ku mi ta hi vangela swivuta ku tele machangani kumbe ku tele Vatsonga ku tele yini ya se yi hisela ka argument leya le ndzhaku liya ka va swi tanane case ku tele va hi yo mhaka ri ku South Africa ku tele va lava vulavula ku ririmi leri kumbe ku tele va ka hina mi miyela leswi va swi tshikeli ta mhaka swi vula jasa Bootpet ku navela ka mina a swo swi nga endlisa ku yini a swi lava one day Afrika wa vulavula hi haxa Sherezi a Zimbabwe nemetri inkomu ene loko n'wina mi nga va ku mi nga si tshama ku mi ya a Zimbabwe mahungu loko ma hlayiwa hi tindzimi tinharhu ne ma hlaya na ririmi ririhi vulavula ku ri ma hlayiwa ku fana na Afrika-Dzonga ku nga na hi swi tekela nhlokweni ku na ririmi leri ma vo mhaka kona hayi katika 0860002543 kambe ndziyani jele leya ya ndhuma yele Zimbabwe veri yini xikuru veri yini I'm kidding one thing serelo nhleka njhani Bootpet bota mina ifukile n'wina minjhani pfukile a cancer bota cancer na mina a ni la ta mi sapota ku a Zimbabwe a ku huwerile kona ku tirha nawu ku ya kule ngopfu le hi ku mata hi Bootpet ku na vahisa van'wana va nga tshama va yiva mara va ri hala ka tiko ra Mozambique loko va yiva va instead ya ku va tsutsumela Mozambique ku tiva ku nawu wa Mozambique nawu wa ko wa tika va tsutsumele hala ka hina va ye le ka huku va ye le vudyandlani huku yo fa hi mafurha ma vo mina ni ta ku khale hina loko ha ha kula mina ni vulavula na n'wina ni le ka Mapiyani sweswi loko ha ha kula a kumeka ku na masocha ndhawu leyi hinkwayo hala layinini vula hala layinini na kwala tangeni wa Kruger National Park a wu kumeka ku ri masocha ntsena mara sweswi vo endla ku rhandza a mi swi tiva hi la khale loko ha ha kula vhela va hi byela ku loko munhu a nghena tikweni rin'wana a nga na timfanelo a vuliwa tholorisa a ni tiku ma swi tiva na
a vuliwa tolerisi sweswi vanhu vo endla ku rhanda va nghena va huma va fika va teka na tihomu ta vanhu va famba na tona mata swi vava ngopfu swi vava ngopfu. Okay, loko hina hi zama ku endla vuxaka na mfumo wa Mozambique, mfumo wa Mozambique wu hi nyika leswi nga swa hina ku teka lava hala ka hina va tlhela va hi alela va hi tikisela ku ya kule ngopfu milenge mi yo dlaya munhu hi rifuwo ra n'wina mi rivoku ro famba leri botela mi vo hi mhaka ya kahle n'wini yaleyo. mi vula njhani sweswo se mi le ka yin'wani n'wina kambe yaleyo musi kahle ni pfuneni ku twisisa mi ri ku endla ka yini Bothet mina ni le ka Matiyana ni selanga ka Matiyana hi le ku yiveliweni ka tihomu ta hina ti le ku fambeni ti ya Mozambique ni le ku loko ti famba ti ya Mozambique mfumo wa Mozambique hi ndi vuxaka na wona hi famba na tindhuna ta kwala tikweni ra hina hi ya vulavula na vanhu va Mozambique ku hi kombe ku loko swa hina swi tekiwa a hi tlheleni hi swi kuma ndzhaku mara lava hala ka hina hala South Africa va tikisa na wun'wana wo ya kule ngopfu tihomu ti fambe hi minenge ya tona loko huku la ta vuya na tona hi minenge ya wena na tona va pfumeli mi vo swi kahle sweswo. Va mi nyika xivangelo xa yini? Va hi bye ku ti na mavabyi swiharhi leswi hi tshamaka na swona laha swi vava ngopfu Bothet. A ni ngo n'wina mi tshama kusuhi na le ntangwengeni va tlhela va vula anakeni va ku loko tihomu to ti nghena Kruger ta humi a hi swona? Ta humi a ni va dlaya a va ha dlayi masiku lawa? a va ha dlayi vanhu lava i vanhu va twisisa na vona Bothet. Lexi ni borhaka hi laha ko ti fambisiwa se ti tlula ti za ti ya fika Mozambique ku mhaka yin'wana yo vava hi ndlela yin'wana leswi ni vule ku loko ku va fumbile ku hi tweni a va vuyisi masocha ma ta tshama hala layinini liya ku va na masocha hinkwako la ndzeni maswo at least ma ta ku na mani van'wana Bothet kokwani leswi na ni kahle va ha ku tekeliwa tihomu sweswi leti a va hlayisaka va ha ri ha vanhu lava va hlayisaka mara tihomu to fike ti tekiwa simple ti fambile ti ngheni Mozambique na lava va le Phafuri va khofemile ku hi te ti nghenini ni byeleni ku swi yini sweswo ma swi vona. Kambe loko ti nghena va pfumelela yini ti nghena vona va hala va lava confirmaka ku ti nghenini? Loko ti tekiwa la ka Matiyani ha fona le hi kombela ku hi kombe mi hi cheke layinini loko ku nga nghenangi tihomu immediately va ta confirma ku ti nghenini va ta tlhela va mi byela ku ti ngani mi nge se va byela na tingani leti nga nghena. A ni vula swona ti va ti kha ti khayimiwa swona? Ti khayimiwa hi vafana va tsanana swo rhumiwa kusuka kwihi hi tingamu ta kwihi. Ni mi twi kumbexani mhaka yin'wana leyi faneleke yi landzelerisiwa na va Kruger National Park na maphorisa ya le kusuhi na va ndhawu leyo yeleyo mani swi tivi ku hi fike njhani ka ku swin'wana na swin'wana swo hungutiwa la tikweni leri loko mi lava tinhlayo ta vadyondzisi vo hungutiwa loko mi lava nhlango ta vaongori to hungutiwa swin'wana swin'wana swo hungutiwa nhlayo ya masocha yo hungutiwa i nhlekani? Hayi minjhani Bothet? Fokele minjhani papa? Hayi pfukini mani. A khensa. Mina ni la ku hlamula ka leya vanhu vo huma handle leyi. Manito. Ni mi yingiserile. Mhaka ya vanhu lavawa ya tika Bothet loko hi langutisa because swilo leswa loko ni langutisa ku fana ku cinca system mantwisa hi ku loko mo tala ti-suburbsini like vo Sandton, Midrand vanhu lava tirhaka hala i vanhu vo huma handle matwisisa ku thoriwa vona ntsena ku hava vanhu vo huma South Africa matwisisa. A ni mi tshama mi vabyini n'wina maAfrika-Dzonga mi la ku tirha malolowa ku ya hi leswi van'wana va vulaka swona veri loko n'wina mi ze mi kuma nyana xintirhwana swi nga antswa mi sungula hi leave mi nga si tirha. A hi swona sweswo i mhaka ya tisalari matwisisa loko mo ni kahle vanhu lava tirhaka laha vanhu vo tala ni tikhampani leti va tholaka a ta ha deduct ti-UIF ma vona a va ha deduct ti-provident fund ma vona so va swi tiva ku loko hi teka munhu wa ku huma handle a hi hakeli UIF a hi hakeli provident fund hi n'wi nyika mali leyi ntsanana munhu wa le South Africa i lava ti-UIF i lava swilo leswi hinkwaswo matwisisa swi vava ngopfu Bothet loko mo tala like ti-suburbs ne ma-security i vanhu vo huma handle ti-cleaner i vanhu vo huma handle ti-garden boy i vanhu vo huma handle swi ta njhani Bothet ku
munhu wa le Zimbabwe ta South Africa ta va taxi driver ku ha munhu wo driver taxi South Africa ma vona swi ta njhani munhu wa ku huma Mozambique a suka ta xavisa matamatisi South Africa ma vona kumbe ta pfula saluni ku ha munhu wa ku endla saluni South Africa so problem at the employer leti hi nga na tona haleni ku valungu na vona va ndla that's some vona valungu va nga yingeni mhaka lawa because vona hi vona valungu va tholaka vanhu lava nemetweni mani kuma mahungu ya misava na bonge n'wana Timaluleke eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Palamende ya Rixaka leti Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Hayi minjhani muhaxi mina ni xikala vito like ni vula na ku hlamulela hi yale ya ti Scott Camp hala Joni mina ni tshama koho like le Orange Farm Jovijo va ri ku pasini mara se hina 6 years eka ri tshama kwala ku hana nchumu ku na vukorhokeri ku na nchumu since va ku ndhawu yi pasini mina tivisa ku ri hala Joni kahle ku humelela yini hikuva va nga fakeli vanhu gezi va nga endleli vanhu leswi nga fanela mara makaya loko wo endla xitandi sweswi laha nga tsemeriwa ko xitandi hi mfumo kwale kaya gezi ya ta ri kuma mara hala Joni yi swi le ku tikeni a ta vuya a ni mi tlhe mi vula kahle mi ri xitandi lexi mi nga tsemeriwa swi va swi kha swi tiveka hi swo va nge va lavulwa na swona premier sweswo swa ku n'wembo ya mi ya kuma budula mi nghena hi makumi la xitandi mi lava mati mina ku na vanhu lava nga rindzela swilo leswi va nga kuma switandi kahle va nga rindzela vukorhokeri byi va le ku byi kumeni futhi loko va ngetela yin'wana 6 years swi hlwela hikuva vanhu va mi ya phanga tindhawu a mi lavi ku landzelela tindlela leta kona loko se mi lava ku landzelela tindlela ta kona mi tlhela mi vuya mi ta jika he ku hama tindhawu leyi ku na ntungu wun'wana va nge vule ku ndlekeni a eku rhuleni mi tshama mi ri endleve wa timhaka ta swihambukelo na tikontraka leti fambelanaka na swona i yin'wana ya mintlhontlho leyo tani ai kambe a reti yimani ku tani sweswo mingisero Munghana Lonene FM Makombandlela nongona ku Afrika wa vulavulela ku bula na statistician general Risenga Maluleke i van'wana lava va nga vanhu lava va tinyungubyisaka loko hi ri ka n'hweti yale ya timhaka ta ndzhaka va tinyungubyisaka swinene hikuva wa ririmi leri hi vulavulaka hi rona va tinyungubyisa swinene yo mhaka minkarhi hinkwayo loko va na ntirho va hi rhamba na sweswi a va hi lo va rhamba va lo hi rhamba namuntlha ni lava ku endla leswi n'wina va ririmi ra mina se vi na hina hi ku hakho sweswi mi swi endlaku na hina hi ku ha tinyungubyisa hi swoho hi ta mi nyika nkarhi hi kota ku bula na n'wina rixaka ri kota ku hi twa se hi yo mhaka na sweswi hi lava ku bula na vona statistician general Risenga Maluleke tinomboro ti kola kusuka ka 1 ka kotara yo sungula se va lava ku hi byela ku kotara ya vumbirhi yona ke yi yimise ku yini a hi va amukeleni N'wanati la Risenga Maluleke N'wanati nhleka hi losile muhaxi va kon'wana xikan'we ni ku losa vayingiseri a khensa swinene N'wanati mani hayi hina valava hi khensile loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi ta kota ku va mi bula na hina ka kotara yo sungula mi hi nyike tinhlayohlayo N'wanati laha mi kombisa ku ikhonomi ya hina yi tshukunyuke hi 1.1 wa ti-percent loko ni nga hoxixi ka kotara yo sungula sweswi mi lava ku yi byela hi kotara ya vumbirhi ku kumbexani ya ndlandlamuka kumbe ya ngoka ku endleka yini muhaxi ndzi rhanga ndzi boxa hi mhaka leyi mi nga hundza hi le ka yona ku kavula nsinya wo heta mintsu a wu yi helo se na hina loko hi nga bombisi ririmi ra ka hina hi ta rivala xivuriso xa vakhale loko va ku xinombelana va nyikana hi xixaka hi ku kongomisa eka xivutiso xa n'wina a hi languteni ikhonomi ya hina ikhonomi hi languta hi kotara leswaku tin'hweti tinharhu tin'wana na tin'wana ha yi languta ku hi ta kota ku se hi ya le ku heteleleni ka lembe hi boxa ku yi tirhe njhani lembe hinkwaro se eka lembe leri kotara yo sungula hi ta tsundzuka leswaku a yi lo tlhandlukanyana goza rin'we ku ya eka percent leswi a ku ri 1.1 se eka kotara leyi
yi tlhandlukile nyana ku ya ehenhla ku tlula lahaya kumbe yi tlhandlukile ku tlula lahaya hikuva ni vabumabumeri a va kombisile leswaku va anakanya leswaku yi nga tshika yi tlhandluka yi ya eka tandza khoma mune kumbe khoma ntlhanu kambe yi tlhandluke yi ya eka tandza khoma nhungu leswi vulaka se ya karhi ya tshinela lahaya ka percent. Hi tihi swivandla leswi nga tirha kahle i xiyenge xa swicelwa ku ta xiyenge xa mpfuwapfuwo wa tinhundzu ni xiyenge xa mabindzu leswaku loko hi languta ikhonomi a hi languti ku ndlandlamuka ka yona ntsena loko se hi languta swiyenge hi languta leswi swiyenge leswi swi nga hoxa xandla ha kona se swiyenge leswi hi swona swi nga hoxa tandza khoma mbirhi wa tiphesente ku ringeta ku koka ku ya fika eka goza leriya ra tandza khoma nhungu leswaku ha xin'we swi hoxe tandza khoma mbirhi wa tiphesente. loko mi nga mi xaxameta mukutani mun'wana ti mi kha mi kombisa ngopfungopfu sweswi swa migodi kumbe swicelwa na sweswi swa mpfumapfuwo wa tinhundzu ku va kha ku endleka yini laha ku va kha ku langutiwa tinhundzu hi ku angarhela kumbe ku langutiwa tinhundzu leti ti hetelelaka ti yisiwa na le matikweni ya le handle? Hi languta xo sungula ka ikhonomi hi swi langutisa leswi nhundzu kumbe vukorhokeri byin'wana na byin'wana lebyi byi tumbuluxiwaka haleno tikweni ra hina byi tirhisiwa laha kaya. A hi nyikeni xikombiso ku nga hava swicelwa swi tirhisiwa laha kaya leswi swi nga tirhisiwiki swa koxiwa hi matiko yan'wana leswi hi swi vitanaka ti-exports kasi hala tlhelo leswi swi nga koxiwangiki kambe swi tumbuluxiwile kumbe swicelwa swi ceriwile swa vekiwa swi vitaniwa leswi hi ngo i inventory swi lo tshama i xitoko kasi tinhundzu leti hi nga ti fikeleri ku ti tumbuluxa kumbe vukorhokeri ni nga ha kombisa hi swo fana na ku akiwa ka tinqingho ta le nyongeni leswiya swi wela ka ti-imports ha swi nghenisa swi ta haleno tikweni swi ta hi pfuna ku tirhana na ikhonomi ya hina na ku pfuna ku nyika vukorhokeri eka vaakatiko. Se a hi vuyeni la loko hi vuya eka swicelwa hi swihi swiyenge leswi swi nga tirha kahle eka xiyenge xikulukumba xa swicelwa i timhaka ta ti-platinum nsuku na chromium ore ku insimbi liya ya chromium liya kumbe leswi welaka hala ka chrome hi swona leswi nga tirha kahle kasi hala ka mpfuwapfuwo wa tinhundzu hi languta timhaka ta switirhisiwa leswi swi tirhisiwaka eka tin'olo kumbe timovha automotive kambe ku nga ri timovha ntsena ku nga hava materetere kumbe titraka kumbe sweswa ti-forklift na timhaka ta swicelwa mati kumbe swicelwa leswi hi ngo i petroleum. Mi ta tsundzuka ku petroleum a hi tumbuluxi haleno kumbe oyili kambe loko se yi fika haleno hi ha endla mapharafini hi endla tipetroli hi endla tidiesel na sweswo ivi na sweswi swa tikhemikhali na tirhaba na tiplastic ku nga hava tikhemikhali leto n'oka leti ti tirhisiwaka eswakudyeni tin'wani ti tirhisiwaka ku kota ku pfuneta ku n'okisa swicelwa swo karhi na tirhaba na tiplastic swona swi nga tirha kahle kasi hala ka mabindzu halaya hi vona mabindzu hi woxe lawa hi va vitanaka retail trade lomuya mavhengeleni la ku nga hava mavhengele ya ku fana na va Pick n Pay na va Checkers Shoprite hi wo ya nga tirha kahle na timhaka ta ku xavisiwa ka timovha motor trade na timhaka ta lomu ku tshamiwaka kona accommodation kasi hala tlhelo ni swakudya ni swakunwa leswi swi nga ri ku swa ku bava hi swona swi nga tirha kahle. Kumbe xana siku rin'wana mi ta ni byela ku hikokwalaho ka yini minkarhi ya ku tala swakun'wana leswi swo ka swi nga ri swa ku bava ku vulavuriwa ku swi tirhe kahle ku nga vulavuriwi nchumu hi leswi swo bava kambe swa njhekanjhekisani wa siku rin'wana mun'wana ati a hi languteni minkarhi yo tala loko
economy yi kha yi tlakuka kumbe yi kha yi kula ku ya hi laha mi nga hlamusela koho ku pfa ku va na swin'wana swi vonaka ku nge swo swa tikeriwa hambi xiyimo xi kha xi vonaka ku nge xi le ku antsweni ka xiviko lexi mi nga na xona hi swihi leswi swi tikomba ku hayi a swi hetelelanga swi tirhe ku ya hi laha kumbexana swi ta va swi languteriwa ha kona kumbe swi nga toloveleka ku swi endleka kona xikombiso hi nga vulavula hi timhaka to fana na swa vumaki sweswiya swa ku taniya nkarhi wun'wani hi ku nghena nyana laha loko hi languta ikhonomi hi languta hi swiyenge swimbirhi hi ku tumbuluxiwa ka tinhundzu ni tinhundzu leti se ti nga tirhisiwa se loko se hi languta ka tinhundzu leti nga tirhisiwa lomuya ka switswotswi alcoholic beverages mafole ni swin'wana na swin'wana leswi yelanaka na swona ha swi vona leswaku lomu makaya a swi xaviwanga hi xitalo lexi endlaka leswaku swi nga xaviwi hi xitalo muhasi i ku a hi languteni endyangwini a hi hinkwavo emindyangwini kumbe endyangwini wo karhi lava va nwaka switswotswi va tlhela va teka fole va dzaha fole kasi na va lava dzahaka fole va tekaka na switswotswi na swa ku nwa sweswiya swa ku nyanganya kumbe swi swa ku tsokombela va nwa hala tlhelo kambe hi ta bula ku ya mahlweni a hi languteni xiyenge leswi nga tirhangiki kahle i xiyenge xa vutleketli ku nga transport na timhaka ta ku vekiwa ka tinhundzu hi ta tsundzuka leswaku loko tinhundzu ti kha ti tleketliwa ti fa ti fika ti gadza kwala ndleleni ti vekiwa tin'wana ti huma switimeleni ti fika ti vekiwa ndleleni kumbe ti vekiwa lomu ka ti-store room kwalomu va vekaka tinhundzu tin'wana ti pfa ti hundza ti ya mavhengeleni xiyenge lexi a xi tirhanga kahle lexiwani xi katsa ni xiyenge xa vuhlanganisi leswi hi ngo i communication kasi xin'wana i xa vuaki loko hi ku vuaki kumbe vumaki hi lexi xi langutanaka na ku akiwa ka mabuloho madamu tiyindlu to tshama eka tona ni tiyindlu leti tirhisiwaka kumbe miako leyi tirhisiwaka tanihi tihofisi se lexi xa vumaki lexi xi tshama xi ri ka ntshikelelo minkarhi yo tala hi ta va hi kha hi vona loko hi kha hi famba leswaku ematikweni yan'wana ya ku fana na va Ethiopia le va Addis Ababa ni na matiko yan'wana le China va Beijing loko mi nghena edorobeni mi ta vona switepisi leswiya swikulu leswiya va nge ti-crane swi kha swi njinjimuka swi kha swi ya hala swi rhwele tisemende tetiya tikulu ku kha ku akiwa laha tikweni ra hina ka madorobankulu ku nga hava kwala kusuka loko mi suka a Cape Town mi ya a Durban kumbe mi suka a Joni mi ya Pitori kumbe a Polokwane a hi swi voni ngopfu leswiya va hi nge ti-crane swi nga ku akeni se leswiya hi swi vitana vuvekisi investment loko hi vona ku nga ri na ku tirha hi matimba eka vumaki swi tlhelerisa swi tshikelela ikhonomi hikuva ikhonomi ku va yi tirha kahle yi lava miako yi nga ha va yo tshama eka yona yo tirhisela tihofisi mapatu na mabiloho ku na matiko man'wani loko ya tisa tinhundzu haleno ti kota ku fambafamba kahle lomu mapatwini na khensa n'wanatiko leswi mi nga swi hlamuserisa swo swa vulavurisana himpela ku swi vula ku loko tinhundzu ti ri koho ti ka ti yisiwa hala na hala swi vula ku xiyenge lexiya xa vutleketli na xo xi ta hlakarhela loko ti ka ti yisiwa hala na hala swi vula ku na timhaka tetiya ta vuhlayiselo na byo hi ndlela yaleyo se na swi vona ku himpela swi le ku hlanganeni ku hikokwalaho ka yini leswi nga tirhangiki kahle sweswo swa ku tani kambe ni kombela ku ni hundzanyana katsongo hi le vhengeleni swi to teka 30 wa tisecond n'wanati hi vuya hi languta ku loko hi fananisa na kotara leyo sungula ku na leswi swi nga va ku swi tirhe ku tlula laha swi languteriwe koho ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku vahleri na vativi a va kha va pimanyetela ku lomeka tandza khoma mune kambe hi ze ya fika ka tandza khoma nhungu hi xihi kumbexana swi nga va ku kumbexana hi langute ku kumbe swi humelele swi kombisa xikombiso xa xihlamariso kambe endzhaku ka 30 wa tisecond letiwani n'wanati la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
sweswo mingisero Munghana Lonene FM hungu leri nga nghena ri kombisa sweswo ku ri ikhonomi ya Afrika-Dzonga eka kotara ya vumbirhi yi ve yi ndlandlamuka hi 0.8 wa percent ku lo sala 0.2 wa percent kumbexani yi fika kwalaya ka 1 wa percent yi ta va yi nga ha xoti kule ku fika laya ka ti-percent nharhu leti van'wana va nge hayi hi to ti nga ta hi pfuna ku va hi tumbuluxa mintirho kambe hina hi vativi hina ho haxa hi yo mhaka hi ku vitanile statistician general Risenga Maluleke lava hi nge le ku buleni na vona mun'wana loko mi kha mi languta ka kotara leyi yo sungula tshukunyuka hi goza rin'we na sweswi ku nga magoza ya nhungu ku ya ka percent swi nga swikombiso xa ku ku nga va ku ri na swiyenge leswi kumbexani swi nga tirha ku tlula laha swi languteriwa kona. Xo sungula muhaxi hi ta tsundzuka leswaku ka kotara yo sungula ikhonomi ya hina yi lamuleriwe hi xiyenge xa vurimi ku va yi kote ku tshukunyukanyana yi ya laha ya ka 0.1 ku ngo va goza rin'we kambe sweswi ku ve ni swiyenge swa ku hambanahambana swiyenge leswi swi nga tirha kahle i swiyenge swa timhaka ta mpfuvapfuvo wa tinhundzu swa mabindzu ni swiyenge swa swicelwa hi swo swi nga tirhela ehenhla kasi leswin'wana swiyenge naswona swi tirhile swiyenge swa ku fana ni hulumende na leswi vukorhokeri bya ximunhu personal services leswi katsaka dyondzo ni timhaka ta rihanyo kasi ni xiyenge xa timali swo ka swi nga fanangi na swiyenge leswiya hambi ku ri xo xiyenge xa vurimi xa agriculture xi tirhile xi yo ka xi nga tirhangi ku fana ni swiyenge leswiya swinharhu leswiya se sweswi hi vone ku tirha hi ku angarhela ka swiyenge swa nhungu eka leswi swa 10 leswa ikhonomi handle ka sweswiya se hi nga boxa ku swiyenge swa vutleketi ni vumaki swo swi nga tlhelela endzhaku leswin'wana swi tirhile hinkwaswo swi ngo va swi nga tirhanga ku ringana kasi ka kotara leyo sungula loko a ku nga va nga xiyenge xa vurimi xi nga hi lamulela nkarhi wun'wana nge hi hlaya tin'wana muhaxi ka yo kotara yaliya yo sungula se swi vula ku swi ta va swi lulamile ku munhu a nga vula ku ka tikotara timbirhi ta lembe ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi kule hi 0.9 a swi ringaneli hikuva loko se hi ya fika le ku heteleleni a ho hlanganisela tinhlayo leti lexi hi endlaka xona ku na leswi hi swi vitanaka ntikelo ti-weights mi ta va mi kha mi vona sweswi ha kha ha vula leswaku ka swiyenge leswi swi hoxe ti-percent tingani hi xin'we hi xin'we se loko hi ya fika le ku heteleleni ka lembe leyi mi ta tsundzuka ka kotara yo sungula swiyenge leswi swi nga tirha kahle sweswi ku nga swa swicelwa mpfuvapfuvo wa tinhundzu ni mabindzu a swi nga tirhangi kahle kotara liya yo sungula a ku tirhi xiyenge xa vurimi loko se hi ya heta lembe hi ya languta hinkwaswo swiyenge leswi ku va swi tirhe ntikelo wo tanihi kwihi se hi swo swi endlaka ku a ho hlanganisela ntsena hi ririmi ra vadyi vahlampfi measuring the economy is not an arithmetic issue a ho fika ingaku ho ba ncuva hi ku hi khoma kwalani khoma hi ya fika leyi hi fane ku va hi veka ntikelo wa kona na wo ncuva loko mi kha mi teka ticoga laya tin'wani ti va ti ri tinharhu tin'wani ti va ti ri timbirhi kun'wani mo fika mi gova kunene ku ri yin'we kokwani ku va ku na nchumu se swi vula ku se xikuzani xa khwita ni mi twile munghana ta khensa swinene va ni khensile swinene nkarhi wa n'wina tanihi Munghana Lonene ngopfungopfu ka xipano xa Afrika va vulavula haya mahlweni hi khensa ku tinyiketela ka n'we ku ndlandlamuxa kumbe ku pfuna na ku ndlandlamuxa ririmi leri ra hina leri hi tinyungubyisaka hi rona khensa swinene munghana ku khensa mina muhaxi kasi na mina a ndzi ta va ndi ri mani na handle ka Munghana Lonene loko ku nga ririmi leri ri nga ri bomba na hina emakatleni ku fana ni xibombi lexi bombaka min'wana makatleni van'wani va hina a hi ta va hi nga ri vanhu muhaxi un'wana ri mi nga fambi mi nga vulangi ku xinombelani i yini hi ku minkarhi yo tala i mi twa mi kha mi ku xinombelani va nyiketana hi xixaka
i ncino lowuya wa ku cina hi khome swinhongana muhaxi loko hi karhi hi cina hi khome swinhongana mi ta tsundzuka ka mitlangu yin'wana ya xilungu leswiya loko ku tsutsumiwa venge i relay race rela race loko mi kha mi tsutsuma xinhongana lexiya u ya nyika loyi a nga wa ntlawa wa n'wina kumbe a nga wa team ya n'wina se na xo xinombelani loko u khome xinhongana lexiya ku ri ku ciniweni khala ku ri hava leswi venge ti relay race loko ku kha ku ciniwa ku nga ha va kwala kaya haleno tikweni ra ka hina ra haleno Afrika-Dzonga va Gazankulu va Giyani kwihi na ku kwale kaya lomu vakokwani va humaka kona amuse kona kwale Blen Masiya xikhuxini ka Nyamfoko na kun'wana loko va cina va ku hoya a wu ya nyika xinhongana lexiya ka xaka ra wena ku a ta cina a yisa ncino lowu mi nga dyondza swin'we kumbe mi nga practice swin'we wu ya mahlweni mi ta kota ku humelela. Nametweni munghana kheseri nkarhi wan'we ku dya ku engeta inkomu a khensa sweswo vingisera munghana Lona FM hi fanele va rhamba hi n'hweti leyi ya ndzhaka leyi kota ku vulavula na vona va hi ta lava hlokomhaka hi va rhamba va ta bula na hina hi kota ku vona ku va nga hi dyondzisa yini hi ririmi na xintu xa hina ma voma ka ko fanele va rhamba kambe swi ri tana hi tweni ni kuma nga misava ya awura ya mbirhi ya ta emisekweni kusuka kwalano ni ta va ni kha ni bula na Professor Thembason hi languta ka matshalatshala ya president na ku kondletela ku rhula eka swiphemu swin'wana swa Democratic Republic of the Congo. eJohannesburg Thembisa Alex na Soweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula Ile ka Munghana Lonene FM Makombandlela mingiseri ku na timhaka la leti ti nga le ku endlekeni a ku ri na nhlengeletano leyi a yi kondleteriwe hi va Thabo Mbeki Foundation nhlengeletano leyi a yi ri ya ku ringeta ku kondletela ku rhula eka timhaka ta valwisa mfumo va M23 na mfumo wa Democratic Republic of the Congo kambe ke va mfumo wa Democratic Republic of the Congo vete hingeti hi mhaka ya ku loko hina hi languta khale ka president Thabo Mbeki hina ku hleketelela ka ku va na ku pfa va voyamela tlhelo ro karhi se va ku hingeti hi ndlela yaleyo van'wana va ku bona va lava va maravela kumbe va malwisa mfumo va M23 va nga ta kwala Afrika-Dzonga va khumbeka ka mafu lama ma nga wela tiko ra Afrika-Dzonga swi vula yini sweswo ke a hi ku kumbexani i ndhukano ke ka lava va nga lahlekeriwa hi marhandziwa va vona maxaka vona van'wana va ku va kha ku kondleteriwa ku rhula hi ndlela yoyoleyo seke hi mhaka ka Munghana Lonene FM a ho sukela mhaka hi ri tani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi rambe Professor Thembason ku va ta hi pfuna ku twisisa kahle mhaka leyi nga koho leyi a Democratic Republic of the Congo na va M23 ya ta hela ke matshalatshala lama president khale ka president Thabo Mbeki va ya endlaka ya ta tswala mihandzu ke kumbe ko va munyu wu ngo lunga xikhova prof nhleka Kikana mshawta ngwene na cancer na khensa swinene prof loko mi ti nyika nkarhi wa ku va mi anamisela mihleketo mi pfuna ku va hi dyondzeka ku ya mahlweni prof va Thabo Mbeki Foundation hi vurhangeri bya vo president khale ka president Thabo Mbeki va le ku yeni mahlweni na matshalatshala ya ku ringeta ku kondletela ku rhula loko ku tikomba ku kha ku tsandza eka mintwanano leyi nga endliwa a United States na mintwanano leyi nga endliwa a Qatar kambe vo va ku hayi kumbexani hina hi nga swi kota ivi president Tshisekedi va ku a ni tikwalani ku endleka yini prof hi nga swi hlamula xexexo a hi kombeteni ku ri na president Felix Tshisekedi wa le DRC u alela hi mhaka yini a ri ku ta ku na ti-reason ta 10 xo sungula va ri DRC yi ri Thabo Mbeki a hi yena loyi a nga na rintiho ra ntiyiso a hi munhu wa ntiyiso loko hi languta hinkwaswo leswi a swi vulavula malembe hinkwawo
swa DRC. Xa vumbirhi a ku foundation yakwe hayi foundation ya leyi nga na nkoka ko va foundation ntsena leyi yi ngo to vulavula na hambi vo ngo twana leswi va nga ta vulavula hi swona a ku na nchumu leswi va nga ta kota ku yisa ka parliament ya Afrika-Dzonga kumbe ya parliament ya matiko a SADC ku ri yi teka xiboho ku ri va endla nchumu. Xa vunharhu a ku Tshisekedi a ku mfumo wa DRC u tirhisana na Donald Trump a Washington hi ku tisa ku rhula ka DRC na Rwanda. So loko ku ri America yi nghenile hi yo manjeni sweswi yi endlaka ku ri DRC na Rwanda ku va vanghana a ku na nchumu lexi Thabo Mbeki a nga kota ku xi endla. Xa vumune a ku DRC yi le leswi mi nga vulavula swona loko yi le a Doha yi le Qatar yi endla yi vulavula na marebela a CRA hi Congolese River Alliance marebela alawo a CRA na marebela a M23 hi la ku nga ku rhula ku nga ta huma kona ka le Doha le. Xa ntsevu a ku President Tshisekedi a ku nhlangano lowu wa Thabo Mbeki a wu hume ka Mbeki u huma ka NGO leyi va yi vitanaka ITI swi vula ku ri In Transformation Initiative. ITI leyi hi ya lavantshwa vo huma a DRC lava tshamaka la Afrika-Dzonga hi vona va nga sasameta Mbeki ku ri a endla ku hlangana lowu. Xa ntsevu a ku ITI leyi yi vitanile vanhu ku ri hlanganisa hinkwavo lava va kanetaka President Tshisekedi vanhu vo fana na voma vanhu vo fana na vo Katumbi Moise Katumbi ku fana na vo Martin Fayulu ku fana na vo Claudette Andre Lubaya ku fana na vo Joseph Kabila ku fana na vo Jean-Jacques Lumumba a ku vanhu lava va kaneta mfumo wa President Tshisekedi hi vanghana va Joseph Kabila. So hi nga ka hi nga ti kwalaho ka vanhu valavo. Xa nhungu a ku DRC na matiko a SADC va tsandzekile ku ka va tisa ku rhula ka DRC na marabela lawa a M23 na vo Rwanda. Xo hetelela a ku loko swi tsandzile SADC swi tsandzile East African Community even na African Union swi tsandzekile vona. So Mbeki yena u tata na yini na hi ncini lexi a nga xi kotaka. So a ku na topic yin'wana leyi Thabo Mbeki Foundation a yi fanele ku va yi vulavula hi yona na ku ri yi vulavula hi DRC hikuva ni nhlangano lowu u ta languta DRC ntsena a wu languti Mozambique a wu languti Namibia a wu languti Zimbabwe a wu languti Afrika-Dzonga a wu languti matiko man'wana a le SADC u lo langutela ka DRC hi lexi manjeni a nga ala ku ta ke. So hi nga si emahlweni ke ni ta yima kwala hikuva ene President Tshisekedi u vulavula ntiyiso loko a ku hi xo hetelela loko a ku kasi a yi kona topic yin'wana leyi Thabo Foundation a yi fanele ku va yi endla na ta vulavula hi yona loko ri kuma nkarhi. kambe prof yi nga va yi ri kona kambe ku na xiphiqo lexi ku na nyimpi ya Democratic Republic of Congo a swi jahangi so. A ku nyimpi leyi khale karhi yi ri kona. So ku nghena ka Thabo Mbeki swi nga pfuni nchumu hikuva na sweswo na leswi Tshisekedi a swi vulavurile ku ri hina hi tshemba leswi Donald Trump na DRC na Rwanda nkarhi wun'wana na Angola yi nga nghena
va swi endlaku le a Washington a ku hi tshemba swona leswi endlaku ka Washington xo sungula xa vumbirhi ku hi tshemba leswi endlekaku a Doha le Qatar na marhambela lawa so hi swona swi nga ta hetelela swi nga ta hetisa ku holova loku nga kona. Ni khomele ntani prof ni hundza hela hi ku se hi ta kota ku vuya hi vulavula yeleyo kahle ku tsakela lokuwani ku nga va ku susumeta yini kusuka ka khale ka president loko hi vuya mavhengeleni mo ni khomela tani prof. Sweswo mixero Munghana FM khumeka timinete ntsena hi xiba awara ya mbirhi na ngona ku tsumba na mina i mahungu ya misava kahle na bonge n'wamungana timasululeke kusuka kwalano ku va na ngona ku dzumba ra mina hi rito ra Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani mina na famba na Professor Themba Sono hi le ku languteni ka timhaka leti ti nga pfuxa swivulavula swinene ta timhaka ta nhlengeletano leyi a yi kondleteriwile hi va Thabo Mbeki Foundation leyi nga hetelela endla leswaku vanhu va ku a swi twa sweswo kambe mhaka hi leyi xana wena u ri yini ka mhaka yeleyo ke hi ndlela leyo prof a yiseni mahlweni sweswi a ni vula ku nga va ku ri na yini lexi ke xi ndlaku ku na sweswi president Tshisekedi va vulaku a ku na tinhlokomhaka tin'wana mi nga vulavulaku hi tona na mi ngo phikelela ka yele Democratic Republic of Congo ku tsakela lokuwani ka president Thabo Mbeki ku nga va ku susumeta yini prof. Loko ni vulavula na tiprofesa tin'wani ta le DRC ni vutisa ku ri mi vona yini va ku ma vona president wa khale wa n'wina loyi u langutini mabindzu a vanghana vakwe va le Afrika-Dzonga mabindzu lawa a langutele ti-minerals leti nga vo kona vo Bukavu na vo Goma a vo North Kivu va langutele swona ntsena a va langutangi ku ri ha dlaya na hina vanhu va la DRC a ku so hina na leswi ho ka hi nga ri ka mfumo hi nga tekani ka tiyunivhesiti ta le DRC hi vona ku ri leswi Mbeki a swi endlaku a hi swona leswi hi swi kombetaku ku ri ngaku u lava ku pfuna DRC u lava ku pfuna vanhu vanghana vakwe va le Afrika-Dzonga lawo va mahlo a vona na tintiho ta vona ti nga nghena a North Kivu hikuva ku na timayini to tala ngopfu na machina a ngheneli na muamerika va la ku nghena so un'wana na un'wana u tsutsumela kona ka North Kivu so va vona ku ri hayi swa ku ri Thabo Mbeki u lava ku pfuna vanhu va DRC u languterile ku ri na vanghana vakwe va nga kota ku kuma ti-minerals leto na kasi kahle prof kasi van'watipolitiki loko va kha va hi vhivhisa prof a va hi vhivhiseli ku va ta hi antswisela vutomi tanihi vanhu va hi vhivhisela ku hundza kwalano ka ku na ku se va hundzuka van'wamabindzu va ndla hinkwaswo leswiwani hikokwalaho ka yini swi va tani a hi makwanga ma-politicians hinkwawo misava hinkwawo a tani hambi le America hambi le Europe hambi le China Africa yona even West swi tani vona va langutele a ni ma vona ku kwala Afrika-Dzonga ku na vanhu lava nga le ka ndzeni ka mfumo va ti-director generals va ti-director this va lavakulu ka vona ka ti-SOEC va kuma timali to tala ngopfu kambe va ha endla mabindzu a vona kwala tlhelo la va rivala ku ri kambe hi tili laha ka mfumo ku ri hi ta pfuna vaaki va tiko ku ri na vo va hluvuka kambe va languterile swikhwama swa vona so a swi hlamarisi na ku ri loko ku ri ku nga va ku ri tani ka Afrika-Dzonga kumbe ka Afrika hikuva swa endleka ka ma-politicians hinkwako misava hinkwayo phela loko hi ku swilo swa ti-politics swi borile ngopfu hi vula swin'we and hayi swo sungula sweswo hi malembe na malembe swi karhi swi endleka and hayi leswi nga ta hela mundzuku ko va ku loko ku nga ri na a justice system, a criminal justice system leyi kota ku palela vanhu lava ku fana na matiko man'wana ma vona a va teki nkarhi loko va kuma ku ri u endlile xihoxo va ku humesa hi ku hatlisa a va hlweli manje la Afrika-Dzonga lawa
swa tika ku ri u nga ku nambu ri politician u yiva timali ta vanhu iva u susiwa ma vona Britain sweswi deputy prime minister wa ha kusuka hikuva va kumile ku ri a nga endli swo tivikana a nga tshami na le Japani leyi va endla kambe va va susa kambe Afrika-Dzonga kumbe na matiko man'wana Afrika a wu koti ku huma loko ri ndzeni ka ti-politics na hambi ku ri ku yivile wa tshama xitulwini u malembe. Se loko mixani ka hetisela prof ni le ku languteni ka ku mina loko ni swi langutele hi swihleketani swa mi swintsongo a ni yo langutani ku kumbexani ko va mhaka leya ya ku vanhu lava va le ku sirheleleni lomu va sukaka kona lava nga pfuneka hi nkarhi walowa loko ka ha lweliwa ntshunxeko ku fana na mintlhontlho leyi va maAfrika-Dzonga van'wani va tala ku vulavula hi yona sweswiwani mi ta swi twa tiko ro fana na Zimbabwe ri vilerisiwa hi migingiriko ya democratic ya Operation Dudula a va vileli hikuva aki ve le ku chaveni tikweni va vilela hi ku Operation Dudula yi le ku siveleni vanhu ku va nga yi titliliniki na yini hinkwaswo sweswi ya kwalaya mani ku kumbexani hi sweswo swi endlaku ku vanhu vo fana na va khale ka president Thabo Mbeki va yima va ringeta ku kondletela ku rhula ka tindhawu to fana na ta le Kivu na tin'wana swiphemu swa Democratic Republic of the Congo. No, hi hypocrisy ya ti-politics. I mean, va ZANU-PF a Zimbabwe va bungula hi Operation Dudula hikuva a va swi koti ku hlayisa vanhu va vona a Zimbabwe. Vanhu va vona va tsutsumela la na swigevenga swa vona swi tsutsumela la van'wana va ta yiva mimovha laha va hi hinda Limpopo va yi koka mimovha hi tidonki ti hinda vo Limpopo le ya ti xavisiwa le va swi tiva ku ri vanhu va vona va endla yini so manje va fanele ku ri va gungula Operation Dudula a va gunguli hi vo ntsena le ka Zimbabwe ku ri a va swi koti ku hlayisa vanhu va vona hi Afrika-Dzonga leyi yi fanele ku ri yi hlayisa vona hi vo lava tlakula va ta teka mintirho la van'wana va tlhela va ta yiva futhi a swi tiva hinkwaswo leswi kambe hayi vo ntsena na kwale a DRC va kona lavo va nga tsutsuma va nga lavi ku ri va kuma rifumo rero manjeni va ringete ku ri va nga rifuma iva manjeni loko mfumo u kota ku va sivela u lava ku va dlaya va tsutsuma va ta tumbela la Afrika-Dzonga iva va ku asylum seekers hi ti-refugees so endleka so amisaveni hinkwayo hayi Afrika-Dzonga ntsena hayi Zimbabwe ntsena hayi DRC ntsena swi kona ka continent ya Afrika hinkwako. A hi heteleleni prof sweswiwani na swi twa leswi a hi nga mi vitananga swona kambe no lava ku twa miehleketo ya n'wina prof ku Premier Panyaza Lesufi va ri mikhukhu leyi ngo tumbuluka kwala na kwala va ta nghena hi awara ya 2 a xikarhi ka vusiku va va hangalasa Human Rights Commission yi ku hey mi va na vukheta vanhu munhu un'wana na un'wana munhu i na timfanelo van'wani va ri na vumbiwa bya hina byi vula sweswo byi ri loko u kandziya Afrika-Dzonga hi le ka n'wina mi ri yini n'wina prof? Ma vona President Nelson Mandela u onhile tiko ngopfu loko a ta xitulwini iva a tixa swilo lexi va nge human rights hi mhaka ku ri apartheid a yi onhile tiko manjeni a ku human rights hi yona leyi ka important a rivala ku ri ku ta va na mundzuku so swa human rights leswi ta vuya swi boha mfumo lowu nga koti ku endla nchumu so that's why manjeni South African Human Rights Commission hayi yona ntsena not the courtlet, the constitutional courtlet, not the Supreme Courtlet, not the appellate courtlet yi nga na tona ti nga pfumeli loko u ngo endla swilo leswi ku fana na vo Panyaza Lesufi va lava ku swi endla hikuva va ta va sivela va ta ku mi endlile ti-constitution leyi ya mi boha ku ri mi fanele ku ri mi landzelela nawu ma vona hi leswi Donald Trump a holovaku na vanhu vakwe a America hikuva yena u ri ta tisa ti-executive order ta mina leswi swa thyaka leri na ti-human rights na ti-civil rights organization na ti-court ti lavaku ti endla hikuva swi onha tiko manjeni Afrika-Dzonga
tiko ri ta onheka human rights yi karhi ri koho the constitutional court ti karhi ti ri koho na ti-NGO na valungu va ta bahuwa va ku xenophobia ma vona sweswo a England va tlherisa vanhu lama refugees a vo Germany va tlherisa a vo France nakona va ri hi karhele America va va hlongola Donald Trump u rhumela van'wani la Afrika-Dzonga u va rhumela eSwatini u va rhumela South Sudan u va rhumela a vo Uganda vanhu lava vo huma Mexico na Central America a na mhaka na ku ri na milawu leyi nga kona ehandle swilo swi onha tiko manje loko Afrika-Dzonga hi ku ku na Human Rights Commission ku na Constitutional Court ni nga endli leswi anyasa leswi va nga endli nchumu swa n'wi boha hikuva va endlile minawu leyi yi nga va boha va nga koti ku endla nchumu himpela. Prof, ni khensile nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Inkomu. Professor Themba Sono va ri President Cyril Ramaphosa va fikile ka huvo yo endla milawu mi ta tsundzuka ku i siku ra vona namuntlha ra ku va hlamula swivutiso kusuka le ka huvo yo endla milawu n'we mi nga na ku tsakela mi nga ya ka channel 404 mi ya vona hi awara ya 2 kambe ke laha ta mi tlangela tin'wana ta ti-voice notes leti mi nga hi rhumela endzhaku ka loko ni ta va ni hundzela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi na but Eric na vayingiseri ka Afrika va vulavula but pet hina vaakatiko va South Africa hinkwenu ka hina hi na tintwela leti but pet to sungula ta tindleve loko Mandela a te matiko ya Afrika a ya fambelana a nga vula ku hina hi pfumelela ku vanhu va le matikweni ya le handle va ta tshama la tikweni ra South Africa ivi hina timbilwini but pet tintwela tin'wana ivi loko hi va vona va ta hi ku tsutsuma hi va twela vusiwana hi ku hawusheme leswi swi va humelelaka le matikweni ya vona na ku freedom democracy hina la tikweni ra hina hi nga size hi swi enjoy na ku swi enjoy sweswo ivi va ta hi lavawani va famba ku fana na Miss Bawuri then va sungula ku hi dlayetela namuntlha hi tshaku hi rila hi ku vanhu va le matikweni ya le handle a hi hina hi nga va twela na a hi hina hi nga swi twangi kahle na inkomu mihlangeni na novel ni ri kwala ka N'wamitwa bye bye rixele botpet Chindane botpet ni ve ni twa mingiseri un'wana lavani a ku hi fanele hi xixima vanhu lava le handle na loko ri na ti-problem hi solva kahle u yi solva njhani problem na munhu la kumaku munhu la driver-ku Bolt a fika a n'wi duvula hlekani hi xilo hosi a n'wi tekela everything a lovini u n'wi xixima njhani why vona va nga rhangi va xixima se ku ta kota ku hi xiximana se swilo leswi nge ku endlekile la South Africa laha tindhawu to tala loko u famba u nge fambi hi layini hi ku chava vanhu va lave le handle va lava a hi nge si imagine tiko timovha ti le ku fambeni la South Africa hi vanhu va lave le handle kwala ro xa mi swi twa ku le ku fambeni ka timovha so u n'wi xixima njhani munhu yaloye hlekani butpet mina vona ra mina butpet hi ngo blame ntsena va human rights human rights nje loko munhu oza a va la tikweni yo fane nje yi n'wi yimelelela hi ku ri na yena u suka a ri na malunghelo since a ri la tikweni ku ri u na maphepha sweswo i swilo leswi a swi fanele swi lunghisiwa vanhu lava nga deployiwa lomu ti-border gate so hi ku ri vhele nje va tsutsumisa corruption va lava mali vona nje loko va pfuka va mbala uniform nje ti-law enforcers leti nga lomu mitsilekani ya hina hi vona va nga ku xaviseni ka tiko valavo hi vona vaswekikulu va tiko valavo butpet lava human rights va twisisa ku ri loko munhu a za a va ri laniwani nje vo fana na vona va teka substance ya ku ri nje va kota ku ri nje va n'wi protecta as munhu but lava moxaku tiko hi lava nga ti-border gate butpet a ku ngheniwe ti-border gate va nga na yona tanko ko photliwa ku ngheniwile ti-border gate u bota a ku ngheniwile ti-border a ti-border gate va le ku tirheni kumbe a swona vanhu ngo veni va le ku tirheni a ti-border gate kambe xiphiqo mafohla va ta hela va ta hile byala masin'wini loko ndzi nghena Afrika-Dzonga i nga tlhe yima i ri ndzeni ka ndzilekano ku hava ku loko hlaya na vumbiwa Afrika-Dzonga i ra hina hinkwerhu
loko zivi lava hanyaka la teka rona ni hanya kwala mi ni voni ni ku hanyeni un'wana a ntiyiso leswi hayi ku nge vi un'wana ri ka mina na kwala tikweni ku twa vanhu va kha va famba hi xitarata va kha va hlekelela a ku talangi va ku ri vanhu laha tikweni he vanhu kanjhani kambe swi ri tano mani hetisela leyi yi tlangile leyi kambe ni lava ku mi tlhe mi yi twa futhi yi ri hi liya ya le Jovic ayi minjhani muhaxi mina ni xikala vito like ni vula na ku hlamulela hi yaleyo ya ti-Scott Camp hala Joni mi laha ni tshamaka koho like le Orange Farm Jovic va ri ku pasini mara se hi na 6 years hi karhi hi tshama kwala ku hana nchumu a ku na vukorhokeri ku na nchumu since va ku ndhawu yi pasini mina tivisa ku ri hala Joni kahle ku humelela yini hikuva va nga fakeli vanhu gezi va nga endleli vanhu leswi nga fanela mara makaya loko wo endla xitandi sweswi laha nga tsemeriwa koho xitandi hi mfumo kwale kaya gezi ya ta ri kuma mara hala Joni yi swi le ku tikeni mi nga zi nakona ehansi swi kuma gezi a ni n'wimi lo titsemela kwalano a Jovic mi tsemela mi yo titsemela hi swo panyazo a nge ni lwa na swo sweswo ku n'wimi ya mi ya titsemela ivi jikijiki laha mati jikijiki laha gezi ma va mhaka ko ku na un'wana mingiserelo a nga ta kwata ka nhlekani ni khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene ni la ku hlamula ka leya ka Panyasa a ni ta ku nkarhi lowu wa ku ba bembelela South Africa wu hindzeriwile sweswi vanhu va fanele va ti endlela because leswa nawu wa vona a swi tirhi nchumu swo fanele vanhu va endla kunene va hlamala kunene ku ku endleke leswi na leswi hi wona maendlelo lama nga ta pfuna sweswi ma nga ta lamulela tiko ra hina ku fana na nkulukumba Mkhwanazi loko a yo tsakutsaku a ya fika vula leswi a nga vula swona ku tekiwa action se na Lusufa a nga zanga a ba bembela a fanele yo teka action vanhu va suseteriwa sweswi va nga ta suseterisiwa xiswona nkarhi lowu wa ntwela vusiwana la South Africa wo hindzeni hi onhekeriwe ngopfu ko va ku na vantshwa va hina lava nga kona a ni to vula ku kumbexani Matoya a va fani na lava va 1976 mhaka leyi nga ku ri leni hi yona ya vahlampfa leyi loko vantshwa lava nga kona vo yima hi milenge a yi ta hungutana Lusufa a fane a nga zanga ba bembela a yo endla kunene hi ku a swi pfuni nchumu swo rhanga hi ba bembela nkomo kumbexani se swi tlhelela kwalaha ka luya muyingiseri a nge ta hayi vo ndlela ku duma kambe hina hi khensile ku va mi tise tlhelo ra n'wehe tsundzukani ku FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela